namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course ha continue hi nyimpi leyi of course yi nga kona yi suka ka Kokwani Africa towards hosi ngome stay post so previous mi nga mi swi vona nakona of course a kha yi kombisa ku yi lava ku humesa tifayili ta hosi ngome loko o yi bifa so hey na sweswi ya jika na yena because eka siku rin'we first ra 10 November ni fanele hlamala ni mention-iwa kwalano hi mabasa kwalano on Facebook na hi manyathela kwalano on Facebook loko ndleka yini manjeni la so a ni fanele kuma ku i Kokwani Africa ni vhete ni swi toka hayi yi sukile no ze ni mention swa ku there's something to do with hosi ngome the post so a hi pfuleni this video yi twa ku ndleka yini manjeni what's happening by the way of course ungu na yi tiva account ya Kokwani Africa so sweswi ya followeka before yi nga followeki a ni tiva ku ndleke yini so ya followeka makota wa me yi follower tanihileswi mi swi tiva ku yi lava seketeri yi tshama ku vaseketeri va mina so you can go and follow him n'we mi tsakelaka of course ku va mi yi follow you can go and follow him it's Africa chabalala ra bava okay hi nga vona ti-clip tin'wanyani a ni swi tivi ku i yini a ni swi tivi ni nga swi vulaka ku i yini swilo sweswiyani ni vona swa lwa ntukulu hayi khona mani ku yimbelela swa tsandza ka mzaya a nga tlhe a vekela na mindzilo ka swilo sweswiya okay yeah obvious how should do what we learned the post I mean it's very very clear we all know it so our previous na kwala ka channel mi nga swi vonile of course if you update about hosi ngome Mr Post and of course I humesa clip ya yena yo yena anga one man standing and stuff like that so we check out that clip of him of course ha swi vona ku a vekela na mindzilo leswi Kokwani of Africa of course yi refere ka swona ku i swilo swo ze swi lava ku a vekela na mindzilo na leswi yi kombisaka swona yona okay a ni kha ni vona clip yin'wanyana na ku yi vona tolo ni kuma ku ya ku le ku fikeni ku yimbelela swa hlupha vafethu hayi fosa hayi wa tsandzeka mzayi wa tsandzeka i cini ti-clip sweswiya a loko va cina vanhu va kona hi nga ku vo as you can hear kwalano so very very mhaka yi subjective hi nga swi vula tano guys nga swi vula tano music of course hi nge wu twi ku fana so ku yona Kokwani Africa yi rhanga bangi swona na ku very very sweswi swi tiva of course at the moment ku Kokwani Africa yi wela ngopfu ka Benny Mayengani I feel like even if it loko ri ya swi twa ku yaba a ni tivi ku yona ku yi swi twisa ku yini na loko ri maybe a yi swi twa ku yaba a yi nga ta vula ku yaba obviously guys yi kha yi vona ka Benny Mayengani ngona mhaka leyi a swi ta tekiwa as betrayal mayona mhaka leyo hi yona mhaka ya kona ya leswi swiwa ku se yi wela ka fan base ya Benny Mayengani the president so obviously defense ta Benny Mayengani even if vo twina ku maybe yaba ku hi vona still va nga ku a yibi leswi endlisaka swona ti-fans ta Mr Post hambi ti kha ti swi twa ku swin'wana swa ba swa Benny Mayengani they say the same thing va ku a swi yibi so ko tinyimpi ta ti-fans very very so Kokwani Africa na fan ya Benny Mayengani so a hi swilo leswi nga ta hi surprise leswi hi swi vulaka na mhaka leyiwa ku humelela yini mara ka Gaza mzayi le ku tsandzekile nge chaku ku byela ni mani wa wena mina tsandzekile a wu swi koti ku yimbelela so well mina personally as Master T tanihileswi mi swi tivaka mina ni vona swi nga ri good ku va hi jaja a clip mhaka because a clip yes nkarhi wun'wana maybe yi nga va yi kha yi nga munhu a vheta a va predicte swona ni loko se ku ya huma full song mara at times mi kuma ku ya vanhu va fika ku clip hi clip va ku a yibi even then se ku fika ku huma full song va fika swi twa ku ri bakudla so yeah that's why mina as Master T loko ni twa clip hambi no twina ku maybe yaba ni nge vuli ni ku tibakudla na yimi ni to vona ku yi kahle na ku twa risimu ri helerile mina ku hi mina ma vona mhaka leyiwa na ku twa ri helerile because leswi nga swi realize ti-fan base hambi swi va swi twini ku clip yo karhi yaba like yi twala ku already va yi kha yi ba swo boha va fika va ku a yibi ma vona mhaka leyiwa leswi va kha swi endlisa swona okay na
lava ku chayelaka hi Mzaya va ku rhandza hayi a va ku rhandzi kambe ku na inani va ha ku tlhe va vula va ku ha beni dyamba ya mpanyasi sketching flames swi dume ngopfu hinkwenu swi tiva ku mpanyasi vo rini ku ti-bug daka vula magic leya Ben Mayengani of course laha a jumwini of course hi sala the producer ka n'wi teka video yena mene yena nga hi tekela video leya se hamba xo ndlivomu ke na ku already xi switoko xi nge vi kona ka project ya Hosi Ngome Mr Boss ku wona n'wi teka video leyiwa ni va expose a xo ndlivomu la mpayena ni sala the producer na mbe very sure xo ndlivomu la swa expose xi ku clean stuff like that so hayo mara ni vona swi ve kahle loko Hosi Ngome Mr Boss of course tlhela hi pfumela ku mpanyisa vuya ta chaya a ni chuhe ku dlaya ni ku yi dinge n'wi vuyisi hi ku kota ku dlaya Hosi Ngome se but ni voni swi ve kahle loko a tlha a pfumeleriwa a tlha a vuya ku se le ku chaya na swi tiviwa away of it okay a va ku rhandzi sweswo va ku chayelaka swona Mzaya hayi khona mara ku humelela yini mara ka Gaza ntlangu a wu tekini hayi mahlasela ya ha ri ku hlaseleni ihlasele hinkwako as you can hear very sure ndo Kokwani Africa mi ta va yi kha yi support Ben Mayengani and stuff like that and this khale hi nga se yi cheka project leya kahle on YouTube so ti ta cheka just to see what's happening i khale hi nga se yi cheka guys let's see like ni ma updatela live so mi kha mi swi vona of course so as you can see mahlaselo 399,000 views i 400 guys so over there ku 400,000 views ku I'm sure ku maybe kuma 2 to 3 days ita kha yi ka 400,000 as you can see va malwela almost 200 kwalano ku fan feel 200,000 views as you can see magic 344 guys the records online hi breaking album le swi online hi breaking hi breaking online leswo sweswo like the numbers are numbering tanihileswi mi swi vona kwalaho mene eka Gaza as you can see ku beni va mahanyela 186 na yi tsutsumela ka ma 200 and stuff like that makomba ndlela 100 I'm not surprised makomba ndlela ni twa ku ri a track it's a very good track yi kahle swinene so ya deserve those views as you can see kwalano as you can see sweswo kwalano maxelo 100 ku ntwa ka yini maxelo yi nga ka 99,000 views maxelo ni nga hi expect yi nga ze yi va yi fika la this fast yi le ku beni na yona as you can see leti nga hansi ta ha ri 66 and 67 leti ha ti fambisa sweswi ya bandi na brook leti ti nga laha hansi lama hambi swi tiboko hi le ajoni leyi persona loko yi kha ni xulu loko a ni nga expect ku yi nga fika this far as you can see hlasele kwako mahlasela yi le ku hlaseleni yi tluriwi album leyo a yi tluriwi wa vona vanhu va vekela swindzilwani va kha va cina tin'wanyani ngoku montivo ngoku u nga vona khomi swichetshela nyana so hayi Mr Boss tshika music wa Xichangani tshika music swantswa kumbexana ya tibela yo reggae ya tibela reggae Mzaya kumbexana swi ta antswa hayiko as a vet leswi a kha yi kombisa swona Kokwani Africa kwana yi ri a tshika ku jaja a clip a yi za yi twa whole album so a ridzi ko va sweswo of course hi swi twisaka swona ku hi yona so from that video of course leyi hi pfurini ku tlhela ku va ku na yin'wana on top leswi nga ni hlamarisa i ti-views guys as you can see 9.5 plays I was like swa ku se Kokwani Africa yi pfurini hi xinkarhana muzi yi bekuba vona ti-views ti-plays leti ti tale njhani I was shocked so ni vele ni ku a swi vona ku a se yi le ku kuleni swinene yi le ku kuleni as you can see kwalano yi le ku kuleni hi leyi na video yona so hi ta kha hi pfula of course hi twa ku laha a yi kha yi ku yini and stuff like that mara ncini sweswi ya Mzaya swi chayaka mara Mzaya swilo swa kona loko micini u nga ku vanhu va kha va ro khomi swichetshela a va fambelana tibiti a swi yi kona
marito swi ya le tibiti swi ya le mara mina personally I feel like swa fambisana leswi va swi cinaka laha na risimu hi leswi ni swi vonisaka swona mina swo yimbelela ni nge swi jaji ngopfu for now but the beat I think swa fambisana na leswi va kha va swi cina laha ku lwala ntiyiso lowu ni kha ni swi langutisa ku ya hi mina ku hi tifi ra mina va ve na mhaka leyi okay ku yimbelela Mzaya a swi fani no hlaya xipele kumbe bibele a swi fani no hlaya buku ku yimbelela ta vuya Mzaya ti vuya ngopfu yimbelela ti vuya ngopfu Mzaya ti vuya swinene vona yimbelele yini i cini sweswo goza hinkwayo yi le nyameni kahle la ku ringeta ku hlamusela yini Mzaya wu tsandzekile futhi lembe leri swi yo nyanya swi west ni nge chavi ku byela Mzaya yona hi mhaka leyi ya tika swinene tanihi swi toko i malume wa yena so i malume is DJ imagine ku ri malume wa wena so swo analyze swo tala guys swi ta ze swi va swi repetitive ngopfu mara obviously ku va ku ri mhaka ya rhongo ngopfu tanihi swi of course swi toko i malume wa yena Mr Post so malume kha yevula swo tala swa chavisa swinene ku va ku ri mhaka yo chavisa swinene leyi va kha yi swi endla kokwani Africa so ku ta ku yi na ku yimerini ku va yi hlamusela of course ku ri beef leyi yi nga va yi kha yi sukele kwini and stuff like that va va na mhaka leyiwa hayi kona wo vheti ya rhaba swilo sweswo hinkwaswo Mzaya vheti swi rhaba Mzaya vheti swi rhaba swantswa i ya humese Good Friday kumbexana u nga va betanyana mahlasela xi le ku hlaseleni Mzaya i nge lungi xi le ku hlaseleni Mzaya xi le ku hlaseleni hayi swo huwa as you can do so vhele ku na mhaka leya nomonto khale kheleriwa leyi yona so swi tikomba na ku a hi za hi n'wi twa ka ticlip leti Mr Post a nga ti vekela so a hi zi hi n'wi vona like even in studio so we never know ku swi endlisa kwini hopefully va ta yi solva na Mr Post na nomonto hikuva swi toko combination leyi ya vona leyi yi va yi ri kahle swinene ra mhaka leyiwa because failure to do so swi loko you will get another female artist and va ta va kha va sungurisa hansi so ku va ku sungurisiwa hansi ku na hi possibility mi kuma ku swi ka swi nga fambi swona ku va vo sungula swi normal vhele ra mhaka leyi so ku va ku ri a huge risk that way considering the fact that we will be facing Dr. Joe Chiriman who has a well-established team. His team of course is well established because we know kuna Ben Mayengani, kuna Sara Presranga na Hlavu like so yi va yi tini team lero we know ku hava va ta hope vona mhaka leyi so a redzi hi ta vona swona loko a vo swi solve ku nyimpi kona a hi tiku yi nga yi sukele kwini yo swi ngo Mr Post na nomonto ko ti theory ndlela ti theory kwani if nga se subscribe hi ndlini ti theory to hi swi vonisa ku yini okay ya xi le ku hlaseleni mahlasela Mzaya i cini mara sweswi i twisaku vanhu vaseketeri va wena na vo va tlhela ku swa ba hayi ko Mzaya rhaba swilo sweswo Mzaya n'wana sesi swi rhabi hinkwaswo Mzaya i ta hale ka malume haleni i ta ku dyondzisa music amurangaphala yi rata ka yona kahle a ta yi byela ku a nga swi koti and then from there yi ta n'wi teka yona tanihi swi mi swi twa yi n'wi yisa ka Ben Mayengani loko yi ri na murangaphandle tanihi swi mi swi twa kwala se loko mina a redze i pfumela ka music i tsandzekile Mzaya pfumela ku tsundzuxiwa kumbe nga ya barigay na van'wanyana u komba vanhu lava chava ku rigay kumbe kona ya nga fika swibetelanyana Mzaya hayi khona rhaba swilo sweswo rhaba thyaka rero yo i ncini mara sweswi nga ku swi chayela Mzaya loko ni twa xiklipa lexi mara ku humelela yini kwalawa mara ya hayi a redze kokwani Africa se problem blind yi fana Jim the Caterpillar so
se hala n'wana we no ku na Jimmy the Caterpillar of course a hlasela ku Benny Mayengani se sweswi ku na Kokwani Africa yi hlasela ku Mr the Post hi vona vanhu lava of course hi swi tivaka sweswi vo va nga ku attackeni ka ti-big artist ta hina so hi leswi na yi endlaku swona ku ka yona of course ku na a level yo karhi ya leyi yi fikaku yi endlaku mhaka yi va complicated since i malume wa Mr the Post so yona a yi voni swi ri rhongo leswi hi swi endlaku ti-video swi endlini of course ku yi kombisa ku yi rhongo mara yona yi tikomba yi nga voni yi ri rhongo a yi voni xa rhongo hi swona yona which is crazy guys swa hlamarisa swona swa chavisa so aretse so mara loko ni kha ni cheka akhawunti ya Hosi Ngome Mr Post swi komba na ku vanhu swi le ku va tsakiseni as you can see clip leyin'wana as you can see na 346 plays kwalani yi le ku tirheni kahle swinene and then the other one ya ri nyamanyama as you can see na yona yi le ka half a million plays as you can see swi komba vanhu ti ri ku va tsakiseni tanihi leswi mi swi vonaka kwalano so yeah we shall see ku mi ta kha fambisa ku yini ku ni vona laha ti ri ku tirheni kahle and stuff like that so loko ri amukeza mi sikaba ni ta kombela mi tlika subscribe by the way mhaka leya studio leyiwani ni nga vula ku kwani leyi a ni update already ku le ka Kharanga Productions a nga va a bini Mr Post a ni mi swi voni ka the previous video ma kha hlamusela ku i la ku ba studio and stuff like that leyi so a hi nga swi hleketelela ku a nga hatla a va a xi bini before project ya December so swi komba na ku a nga va se a xi bini le ka yena leyi yeah i probability leyi nga kona yo i xi bini studio lexa yena le ka yena leyi already yeah hi nga suspecta tano loko ri amukeza mi sikaba ni ta kombela mi tlika subscribe